Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. MLA Kamaulai constituency wa Bright Star Well Marbanyang ulaya thu bau khanna batanra ya kalong kami Hamaulai maudat baki ude berangdan hapo ka khat prasnem handai ula yo pat ya ka learners driving license ya kani wa Bright Star Well long ha bayakran bikilat patai Kubor ha civil hospital Shillong ha ka baulawan man snowlem yi bahi ngasem kibrang up ya ka postmortem jo ka kong Larissa yauron. Ba Bright Star Well loong bagani kalong kami basya tanra kadai kabrang dan tang uwe kun chenrang. Ba Bright Star Well lai thu bakat kum kajing thu jong investigating officer. Utei ukhana obalalit ban tanra ai kadai kalong kami udang dan hapo ka khat prasnem. Bat mentau udang dan ha police custody hathanat maulai ban tokit alor kadai kajingja. Batru ban tokit ha ka bayade ba kajingyo ya ka learners driving license. Ja ka ba sosi kai ka jam nin ko mulai ke ko matai I hakilat social media no hakilat thai ko alo ni ki ja ke kawai ka ba tin sosi yang I kum ki nong sosi no kalong ba kani kam ki ja ba tang sien dengi I na ko post ko pan ka jingnya sama kor kum ki ni banyak khantam ki arska kan ke kawara pa ki sosi ya ki long yin khantam ko ni long kemi basa apa mulai kata masa kita tahu ni kun di ba long dependent di kemi hi kajingnya turmur jomno kaura kajing tu nong ba kajing sosi ya iwei pat di mama jimat kan ke nakalian ka jonga meru menen hi ba phone ba officer in charge ban sim khai kan ka case ba do ko na ba sutip hi ka jing accident ban poi I hostel re sosi kalau ba na di saat no kom benre bio ban keren menta ba di investigating officer bila ni kena ban ko custody benre ka ba solo ka ba ngayo ban tip bin ba investigating officer kolong bau na lo adon ya ka learners no driving license benre apa pit pada tu ka learners driving license pan udang di underage nang apo kat kelas nem di kelas tu ni license dia kan unu kam long legal unu la ban avail ya kan unu la kalau license driving license kan unu barang apo kat kelas nem dia kata kan apa peningo hak tu ka learners ni udang di underage tengi scam ba kaan kan sim ya ka kam banwat banti nya ka jinguna ka jing bakla ka dan unu mo kumnu ki badang hapo kan rasnem bila banyo ya ka learners dia sakoi du ka message na kalian ka jonga ka long ba mo ngai scam ning ba police department ning ba jing tre lang ru bat kisnom ni thau ba kumnu ngi hapan pet ba ya ka ni ka jingnya klem perkhat mo jom ki nomnya khantam ki asaka ki banyak kali ru dia sakoi du ka bang akwa ban ni ka long ni antrai kia kan mau 4 slam na kalian ka police department kala issue bamsya namar hadin bakai I bakun ki phong uniform ki khana I badang phong uniform kinya ki arshaka dina kalian ka police department ka kan mau bakalong dian bakim sya de kani kalong ci pat ka jama na ka na ki me ki pa mo de aba ki kun ki jumi ki dam dei ki ba dang khana nang aso khat pasnem de kalong ge ka ba di bat ni lokam ru kan kam ka ji start ka jumi ba nginum dei ban mau kan pentin menjadi ailat ikut di dunia barang kena banyak ikut kali dan iki arshaka nomor bunsin kan penpoi pat siki jingja ki bakum kini jingja ki ba sosi na kalian ngajong ada bong mau ka jingit kali ka responsibility ka deiru jongki kemi ki pa mau nya ban sutu apa ki kun ki jumi kedang dei ki barang ret mau ki ba kimpat ka jing kebor perkat ka jongki kan pat kon mau kasnam kadang ship berkaan lo kampat syak iki pakai minyak lah kalau kali ni di arsaka
Dia juga pak kata ngalang ni kini pak naik pun seluruh ikut gitu ni abah kata keempat yang kat komisi dengan di banyak banyak itu baik kata jaminan di mana po mulai kan di limba ke jingi yo I mentasi mo limba ke jingi lap ke jingi yo so dengan limba investigating officer mo ni kena laban ya ka learners baik what learners tu ang learners empat yo professional driving license agak 2 wheelers na 4 wheelers ni to learners ula banyak tang bakat kum kaan di bendon wei pak ba anang ngadir ban company ya bagi babat ya learners license mo te hindri kani ka bamanta apa kat kum juga semua dengan investigating officer ka lomba ula yo ka learners le rotek ya ka tu ka date of birth jumlah tu part udang DU under age yang di minor apo ka pas te kata ka paling mo pi kum ni no kabaka I sugu barang deh hapo kertas nem deh layo opat ya ka driving license de kata hi ling bakal ke jinjal ese kat berkredit beri ki babun no de ngai scam ru ling ba nak kulit investigate ini kes banlap ya ke shisha no banlap ke shisha ban yo ban pendek kan